Yes, reka tugushimire kandi twifuriza ibihe byiza wowe wahisemo kurikira Media TV waba twumva uri mu gihugu cyangwa se uri hanze yacu. Reka tuguhe ikaze muri ano makuru tugiye kubagezaho muri uno mugoroba, aho tugiye kubabwira uko mu Minembwe byiriwe ndetse nuko baje kurara uyu munsi. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu, aho agiye kugaruka kuri byinshi byaranze uyu munsi ndetse akaza kugaruka no ku ntambara yabaye umunsi w'ejo. Nanone turaza kubabwira amakuru y'ukuntu ibitero byaje byinuka uyu munsi biva Baraka ariko bukira bitageze mu Minembwe, aho biteganyijwe ko bashobora kugaba ibitero muri za Karingi. Reka rero tuze ko mu mwanya atuganira tubwire uko byifashe reka nanone tumuhe umwanya maze atubwire uko byifashe mu Minembwe kugeza ubu ngubu ndetse n'ubuzima bw'abaturage uko bwifashe hagati muri bino bihe bigoye by'umwijima, aho badafite ibyo barya, abantu benshi bari mu buhungiro bavuye mu ibyabo bigasahurwa, kugeza ubu ngubu abantu bakaba bari mu buzima bubi. Umunyamakuru wacu rero niba twumva, reka tuguhe ikaze ubundi utubwire uko byifashe. Weekend nziza kuri mwese aho muherereye hirya no hino ku migabane y'isi igiye itandukana, tubifurije weekend nziza. Uyu munsi aho turi n'iposho ku minsi 28 ukwezi n'ukwa 12 umwaka n'uwa 2024. Ese weekend aho uherereye mu bihugu murimo bitandukanye yaba yaranzwe n'iki aho mwiriwe? Twebwe aho turi nkuko muhazi turi mu Minembwe muri gakondo, aho weekend yacu twebwe uyu munsi yaranzwe cyane n'ibibazo turimo nkuko mubizi, yaranzwe no guceceka cyane. Abantu benshi aho bari muri ruceceka mu gahinda kenshi k'ibibazo by'intambara, abantu aho bari mu mago iwabo, abandi bari mu mago ndetse y'abandi batari iwabo bitewe n'uko bavuye iwabo kubera ibibazo by'intambara bagahungira mu yindi mihanda. Kuri ubu ngubu bakaba bagikomeje kuba abantu n'ubundi bari mu mubabaro mwinshi w'ibibazo bakomeje kunyuramwo abaturage ba Minembwe muri iki gihe. Uyu munsi rero niko akarere kaba kagenze, aho twagendaga mu mihanda myinshi, tugera mu mihanda myinshi n'ibyo twabonaga, abantu benshi bacecetse bari mu gahinda bagaragaza umubabaro mwinshi. Habaye kudaseka hano mu karere ka Minembwe kubera ibihe dukomeje kunyuramo bikomeye cyane. Hanyuma ndagira ngo mu makuru ya mu gitondo twababwiye kuko ibitero n'ubundi bikiri kugaragara hirya no hino mu max amwe n'amwe y'akarere ka Minembwe, ariko uyu munsi bikaba byaje kurangira uyu munsi wije neza ari nta rusasu ruvuze mu karere ka Minembwe. Muri ayo max yose nkuko twagendaga tuyababwira ko hari abari kuvuga ko mu max amwe n'amwe bari kubona abarwanyi b'abamayimayi bakomeje kugaragara hirya no hino, aho cyane aho bagaragaraga ari mu karere ka za Karingi, ubwo bahateye ku munsi w'ejo, ku mugoroba w'ejo, kuko twabibabwiye mu makuru y'ejo mu mugoroba, tubereka nuko twahuraga n'impunzi zigenda ziruka zihunga ku misozi, ariko izi mpunzi kuri none zasubiye mu mazu yabo, izi mayimayi zikaba zarasubiye iwabo, aho twabajije bamwe mu baturage batuye mu Mikenke maze batubwira ko bahurutse mu ijoro, bahuruka mu karere ka Mikenke ndetse bahuruka bafite ubwoba bwinshi, bahuruka bazi kuko abo barwanaga ari bo abasore birwanaho batwirwaneho, ngo bazi ko bari inyuma yabo bari bubatere mu Mikenke. Aho bashikanye inkuru y'ubwoba bakaba barashitse babibwira abaturage ba Mikenke, abaturage bose ba Mikenke bakaba baragiye kurara mu bihuru, bakaba baraye mu bihuru muri iri joro ryakeye. Abaturage batuye mu Mikenke b'Ababembe ndetse n'Abafurero bakaba baranzwe no kurara mu bihuru muri iri joro ryakeye, nyuma y'uko abamayimayi ndetse n'ingabo za FARDC barwanye ku mugoroba w'ejo mu Karingi, ariko bagatahana inkuru z'ubwoba bwinshi cyane zivuga ko abasore bari inyuma yabo basize inyuma, ku buryo icyo gitero gishobora kubinjirana mu baturage n'abana aho mu karere ka Mikenke. Si ibyo gusa, ahubwo n'icyo gitero cyaje kugira ubwoba bwinshi, aho basize bataye ngo abakomeretse babo mu bisambu bya Mikenke, ndetse bakitabaza abarundi ubwo barengaga muri Mikenke, bitabaje abarundi bababwira kuko
bagomba kubacungira umutekano kubera izo ngabo zatwirwaneho zibakurikiye kugeza mu karere ka Mikenke. Basaba abarundi, igisirikare cy'abarundi cya EAC kibarizwa mu Mikenke ko cyabacungira umutekano nabo nk'abasirikare, ndetse n'iyo mayimayi y'abazalendo yari ivuye mu Gipupu iyobowe na Mutetezi Ebwira. Mu makuru ya mu gitondo rero abo twavuganaga batubwiraga kuko hari izindi ngabo biteguye ngo zari zivuye za Baraka zije kugira ngo zitange ramforo n'ubundi ngo zongere kugarura ibitero mu karere ka Minembwe. Ariko mu makuru twaje kwakira kandi mu gicamunsi cy'uyu munsi aho twakomeje kuvugana n'aba banyamikenge, baje kutubwira ko iki gitero abazalendo baje gukorogana na FARDC mu Mikenke, aho bababwiraga ko ibyo bababwiye ari ibinyoma, ahubwo bisubiriye mu Gipupu maze bafata inzira berekeza mu Gipupu. Abo twavuganaga batubwiye ko babonye barenga ahitwa kuri Filo. Aho kuri Filo ni hafi ya Gipupu, ni ukuvuga bari bamaze kugenda ni hiruguru ya za Kigazura ku bahazi. Hanyuma uko akaba ariko byagenze, niyo iyi mayimayi yaje kuza ivuye Baraka. Kugeza kuri ubu amakuru duhawe ku mugoroba ni uko itaragera mu Mikenke kugeza kuri aya masaha. Akaba ari icyo gitero cyari gitegerejwe cyane kuri uyu munsi kiza gutera Karingi, cyakomeje kuvugwa kuri aya manywa y'uyu munsi, ariko nticyabashije kuhagera kuko byari biteganyijwe. Abo bavugaga kuko baza kubaha ramforo bakaba batahurutse mu Mikenke. Kugeza ubu impamvu ntiziramenyekana zabateye kutahagera, niba bacogoye cyangwa niba bakiri mu nzira urugenzi rwabaye rurerure. Akarere ka Minembwe akaba ari uko kiriwe kuri uyu munsi. Andi maxe yose nta ntambara yabaye habe na hamwe. Amaxe yose ya Minembwe akaba yiriwe ari nta rusasu rwavuze. Uyu munsi wa niposho muri weekend, nubwo abaturage bakiri mu buhunzi, abantu benshi bakiri mu buhunzi iyo bahungiye batarabona uburyo bwo kugaruka, ndetse batarizera umutekano w'uko intambara ishobora guturika umwanya uwo ari wo wose. Intambara ishobora guturika. Nuko rero niko akarere kaba kiriwe kuri uyu munsi wa niposho. Mu makuru yacu uyu munsi akaba tuyagarukirije ahangaha. Reka tubareke aho mukurikirana aya makuru ya buri munsi y'akarere ka Minembwe. Ku munsi w'ejo tukomeza tubagezeho ayandi. Uyu munsi akaba ari weekend, tukomeza ko nabafuriza weekend nziza, dukomeza no kubasaba ibitekerezo byanyu birakenewe kuko abantu batekereza neza bakabasha kubaka akarere kiwabo, bakabasha kubaka niki cyazana amahoro muri kano karere, niki cyazana amahoro muri iki gihugu cyacu cya Kongo, niki cyotuma izi ntambara zigize imyaka n'imyaka cyane cyane zihangaye ubwoko bw'abanyamurenge imyaka myinshi. Ese niki cyozimara, niki cyotuma izi ntambara zihindura, niki cyatuma politiki ya Kongo ihindura iri none igatekereza kuzana amahoro aho kuzana urwangano, aho kuzana ibibazo by'intambara hagati y'amoko yose atuye muri Kongo, cyane cyane amoko menshi akahaguruka kubwo kumara ubwoko bumwe bw'abanyamurenge. Niki cyabituma bihinduka? Ese hari igitekerezo wowe ufite uwo ushobora kukizana? Icyo gitekerezo cyo kubaka akarere kacu ka Minembwe gishobora kubaka ndetse Sud Kivu yacu na Nord Kivu, ndetse bigafatira n'igihugu cyacu kikubakwa. Nico abaturage bifuza kugira ngo boroherwe. Niki coba kugira ngo abaturage abanyamurenge bari muri kano karere babashe koroherwa kimwe n'abandi banyamurenge, kimwe n'abandi bakongomani bose bari mu yandi ma province ya Kongo. Tubasaba n'ubundi inkunga yanyu y'ibitekerezo ndetse n'ubushobozi kugira ngo musangire n'abadafite. Hari abanyazwe zabo kuri ubu ngubu, abantu benshi mu mihana myinshi nk'uko twagiye tubabwira, Irundu, za Runundu, za Kiziba, za Muzinda, imihana myinshi yagiye ihunga, yagiye igira ibibazo byo kubura ibintu byabo. Nta muntu n'umwe wahunze afite igikoresho. Kuri ubu ngubu rero akaba ari ikibazo kitoroshe ku baturage bamwe na bamwe mu karere ka Minembwe. Amakuru yacu akaba arahagarukiye. Mukomeze gusangira n'abadafite, abafite bibuke abadafite, kuko ari umuco wakomeje kuranga ubwoko bw'abanyamurenge. Murabizi muri ibihumbi byinshi mutirengagiza. Uwo niwo muco wubakiye kuva kuri basogokuruza n'abasogokuru. Murakoze, murakarama, mukomeze kubana natwe kuri Eco Media TV.
turi kumwe namwe kuko twabisezeranye.